Kuxwayiswa abesifazane abathanda izinto wengane zakwethu ngomlisa ozenza iphayiloti abathembisa imishado ajike abaqole. Ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-chaneli ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Sekuphume imibiko-ke laphana wey'ngane zakwethu ngowesilisa osesithombeni-ke laphana wey'ngane zakwethu ukuthi abantu besifazane abaqaphele-ke lo mlisa wey'ngane zakwethu osendela abesifazane-ke laphana imilayezo abathembise imishado-ke laphana wey'ngane zakwethu ngenhloso yokubaqola izimali-ke. Kanti lo wesilisa-ke wey'ngane zakwethu kuyashiwo-ke laphana ukuthi useqole abantu besifazane abane-ke bala e-KZN-ke laphana wey'ngane zakwethu. Imali abaqole yona-ke ibalelwa ku-97,000-ke laphana wey'ngane zakwethu. Lo mlisa imali asayiqole abantu-ke besifazane-ke wey'ngane zakwethu. Kuyacelwa-ke ukuthi abantu baqaphele-ke wey'ngane zethu ngoba lo mlisa ubathembisa nemishado-ke laphana wey'ngane zakwethu base bayathemba-ke abantu besifazane bagcine sebeqoleka-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ugcine subscribe ugcine phela ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha siyi-channel lesi. Siyabonga.